ikaze mu makuru yo hanze y'ikibuga. Marc-André ter Stegen umuzamu wa FC Barcelone wibagiranye mu biti by'izamu kubera imvune. Hagati aho mukubura kwe yanatandukanye n'umugore, gusa aranyomoza yihanangiriza abanyamakuru b'i Catalonia bamushinja gucibwa inyuma no kuba inganzwa mu rugo cyangwa se kuba ikiryoherere. Daniela Yehre n'umugore washakanye na ter Stegen, abo bombi ubu rumwe ari bana. Impamvu yo gusenya bayigize ibanga, gusa itangazamakuru rihamya ko Daniela amaze igihe aryamana n'umutoza wihariye w'umugabo we. Mu kubihakana, ter Stegen yanditse ku mbuga imvugo yiganjemo ishavu agira ati mbabajwe kandi ntengushywe n'igitangazamakuru kitagira umurongo ndetse gikwiza ibihuha no gusebanya. Ndavuga Radio Catalonia, abanyamakuru bubashywe bakomeye kandi bazwi bifate batangaza ibihuha n'ubusesenguzi busebya ubu nibasira uburenganzira bw'umuntu. Abanyamakuru Juliana Canet, Roger Carander na Marta Montaner n'ababeshyi n'abanyabinyoma nibabihuha. Batutse kandi bandagaza umugore wanjye Daniela, bamwicira izina. Reka mbyivugire kandi mbisubiremo, Daniela ntiyigeze anca inyuma. Nk'uko twabitangaje, njye na Daniela twatandukanye neza tubyumvikanyeho ku nyungu zacu twembi kandi turacyavugana nk'inshuti. Bityo ntibyihanganirwa na gato kuba igitangazamakuru cya leta cyifata kigatangaza ibihuha kigamije gusebya Daniela, kandi aya makosa arakabije. Ibi ter Stegen yabyanditse kuri story ya Instagram maze internet irashya. Abakunzi ba Barcelone nimwakira umuzamu wanyu mutaherukaga. N'amakuru yo hanze y'ikibuga. Mathieu Flamini n'umuherwe. Uyu mugabo wamenyekanye cyane akinira Arsenal hagati ya 2004 na 2008, ayisubiramo hagati ya 2012 na 2016. Uyu munsi atunze miliyari 10 z'amayero, miliyari 15 z'amafaranga y'u Rwanda. Ese waruzi ko mu mwaka wa 2020 Flamini yari afite uruganda rw'imiti? Urubuga Forbes rwabariraga agaciro ka miliyari 10 z'amayero. Iyi ni imari ikubye inshuro 13 ubukungu bwa Cristiano Ronaldo, we ubarirwa imari ingana na miliyoni 750 z'amayero. Kompanyi ya Flamini yitwa GF Biochemicals, uruganda rwa mbere ku isi rukora acide ya livulinique, ikinyabutabire kiva mu mborera. Iyi acide ishobora gutunganywamo amavuta asimbura peteroli. Afite imyaka 41 gusa Mathieu Flamini. N'amakuru yo hanze y'ikibuga. Bamerewe bate abasore b'Amavubi iyo hakurya y'amazi magari mu Birigi? Hakim Sahabo n'umukinnyi mwiza w'icyumweru mu ikipe atijwemo ya Beerschot. STVV Beerschot yahembye na Shimira Hakim Sahabo w'imyaka 20 nyuma yo gukina iminota 120 mu mikino ibiri, agatanga imipira yageze kuri bagenzi be ku kigero cya 88% mu cyumweru gishize. Ku cyumweru Beerschot yatsinzwe na Sint-Truidense cyangwa se Centro ibitego 2-0. Gusa ku ruhande rwa Hakim Sahabo hagati mu kibuga yatanze byose. Kuva muri Mutarama yatizwa na Standard de Liège muri Centro. Sahabo amaze gukina imikino 8 yose. Mu Bwongereza Kamar Doyle yatanze umupira uvuyemo igitego cyo kwishyura ubwo ikipe ya Crawley Town akinira yanganyaga na Reading igitego 1-1. Ni mu cyiciro cya gatatu cy'umupira w'amaguru mu Bwongereza kuri Stade Rocourt mu mujyi wa Liège mu Birigi. Samuel Golette yari mu kibuga hagati ubwo Hal La Louvière yanganyaga na RFC Liège 1-1. Mu cyiciro cya kabiri muri Denmark, Ngabo Sanders yatsinze ibitego 2 ubwo ikipe ye ya AC Horsens yanyagiraga DS Arena 3-1. Ngabo w'imyaka 20 aracyafite amahirwe yo gukinira u Rwanda kimwe n'u Burundi. Mu Bufaransa, Joel Mvuka Mugisha yakinnye iminota 20 ubwo Lohea yatsindwaga na Paris FC mu cyiciro cya kabiri Ligue 2. Muri Azerbaijan, Mutsinzi Ange Jimmy yarahanganye na rutahizamu Nshuti Innocent ubwo FK Zira yatsindaga Sebail FK igitego 1-0. Mutsinzi yakiniye Zira iminota 77 mu gihe Nshuti Innocent yakiniye 68. Aba bombi babanje mu kibuga. Muri Arabia Saudite, umuzamu Kwizera Olivier Gishweka yari mu izamu ubwo Al Kaukab akinira yatsindwaga na Bisha FC
3-1 muri Tunisia. Mugisha Bonheur bakunda kwita Declan Rice muri iyi minsi Casemiro yararyanze, yari mu kibuga hagati iminota 90 yose ubwo ikipe ye Stade Tunisien yatsindaga Gafsa ibitego 2-1. Fanuel Kavita na Birmingham Legion batsinzwe 3-1 na Ludo United mu mukino w'umunsi wa mbere wa USL icyiciro cya kabiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo nandikaga inkuru haburaga amasaha make ngo kapitene Bizimana Djihad na mugenzi we Manzi Thierry binjire mu mukino wagombaga kubahuza na Al Dahra muri Libya, bo bakinira Al Ahly Tripoli. N'amakuru hanze y'ikibuga nitwa Lorenzo Christ.